hoi 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 Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Ba lai ki kam ki bangi trai bat kumbang ajuang bidang i will statement bangau ka krek ka kam kala kren kham jam ban ya khtin bat kai ka ba ki pai ba ki kwa ban i ka kam bat nala trai nala le ban ka pai ba nala do thya do dam naman nga kwa ban wan ra ka jingkala bat nala le ita ka jingkala ban wan ra ka lentik sikin ki bobya ban wan ra i ki jaga puli ki bobya ban wan ra ya ki jaga sumar bapang besitam ki bobya bat ban yarap ki pai ba ki dam kam ku jinge bidai bat bubun ini keren le ke skim na keren syuk nomor le kembali banle ban iPhone ban Samco sipai ba dai na taga daw ngi ba pa ru kumbang i agri sini bagi tua sisa ban nang penjob yang ni ban tido akan election kita kau gede gue ke konstituensi ke ba internet ha ke badan potensial beda ba tourism ba kataru nakaliang jungang lale tangba manaki kumpala ban pendak lo tangba minta baru diberi kreatif kai ke mau berong ban kai ke lok kate ke senang kalong kuno aman kuno di tourism spot di tenat-tenat kita bat haga juga por ngene sini kebedai bat naga benta ban kentiu ya ka puli ke dangli abang ngakwa bat ngala persang bat ngalapan la tho sebagai government kedai ka college naga benta kino solution state kita minta bersama bat kata ngani tu ipi ladang awan pai biang kumbang i minta 100% min job dia ladang job di orang college naga benta Dari babakla lagi tu si ladon di bapensai bat nakaliang junga ngampa kerenkan nomor kakam junga keren dai na tagadaw don la don tisu ban sukenno de kumde kumtai menu ba ay ka CXC ko jonsa na dai mga bat isu minister ni lalek di monong re ni sports indoor stadium ko jonsa bat na sini la announce na declare ba bang indu ban upgrade ni CXC kata ka de gawai bat nakaju ko porlu dai bat PHC ako Android kataru kadai ka ba ada bio baru arti ada bio administrative approval ng yang government naga planning ba ng finance but baru arti PHC kita pun balik buk manurin kini ada bio at kung ko prosedur trekam ako ba nang ipi kita gidi kung ba government yung go ahead bangin ni foundation but ikakam ginang ya nomor play PHC CNC constituent ya ban change ng policy kasimpor kadway kanasnem supposnem adu bandayo ban pili katamday tang apo ko constituency jung abaro ki blok abaro state ni kita pinta kita bagabay bat kakam kabay terwa pisang ngam day ubri blak bandi bantiet ngang yang kanongrem bat kanongrem jung aban ay ka jing sakri babatan pagba ladang ngala sa tiet no mo election kuno manila election kuno ladang sa tiet no ang salong nyang ko anong la ban kren nang bantay jing jing pagba kendon jimut yu bangan long ngap sulong nyang ko jung no yang awat nang terwa pisang bat lagi ngawiti mano balik ya kaban nakaliang ke agriculture department bat minister ada besar hot besar hot director ada beli lo kita berat bat pi kalau kami for election bat ni apa kontrek banyak naki te sedang ban kuat ban peran lada ilek naki kenong bat way kat jing bah jing bat ban tidur temen su ban tidur tu di buru biang ban tidur tu di buru ba lada kontrek ban naki kenong bosnia kata kadi babakla abang nilai don lang ya trai lang agama jadi ban suku ban buram markliang nomor tinsadon kami sini bangan Indonesia ngalawan sidu Delhi bani kendu minister jang fertilizer ban habangai kendu yu ngai keren yu bat ulah ada asyur ban ai bian ini ila kibun ki jingko jintar lebih kuat ngan ai ki jingko jintar kai ke ba ni na kalian jong na kalian department bang itu yang kuat dengan kam jong ke yu bangan di CP up terhadap election lami result bat ini pek ya kata nomor ngam trek ban rai merai rai lang de pai ba de parti kata ka de kamram ba Pakistan biar kemudian Cibustar ngam don yai dan biar kemudian juga parti pikiran piklet no ile bidon ai kata ka de kata ka de ke tamangam so we ngi kejungan jungu ka de kejunjok ke jemaah